Sjedili su ispod velike jabuke u hladu, pred sutrašnju akciju za oslobađanje brda. Veoma važna akcija u kojoj naravno učestvuje i Senad. Ne bi ni moglo bez njega. I tako, sjedeći u dubokom hladu jabuke, raspravljali su Senad i majka što li ove godine jabuka nije rodila. Biće da je mraz ubio bijeli behar još pretprošlog mjeseca. Zaplaka majka, kao da sve predosjeća. Reče sin: ne idi sutra u akciju, budi tu u kući, pa kad mi iz njive dođemo, ići ćemo tetke, na kahvu, razgovorušu. Nasmija se Senad. Objasni majci da ne izostavlja sutrašnju akciju i ode da prilegne. Valja se odmoriti malo. Ujutro ga sačekaše dvije jabuke na stolu. Majka je na njima. Sačekat će Senad da majka dođe pa da se halale i izljube, kao i svaki put do sad. Ne prođe dugo, majka dođe, vidno zabrinuta. S vrata doziva Senu. Poljubi ga u oba obraza. Seno već spreman krenu prema vratima, ostavljajući majku u suzama. Reče joj: ne brini majko, vratim li se sutra, ići ćemo tetki. Ako me ne bude, halali mi i budi sretna, jer ima šefađu. Osmijehnu se i ode. Majka izađe za njim i ostade u hladu jabuke, zadugo sjedeći u suzama. Sutradan ne dođe Seno, samo haber da je hrabro ostavio dušu na oslobađanju brda. Zajeca majka grlići njegovu košulju i ušuti nakon par minuta. Do dan danas nije se osmijenuo. Samo se osmijehne jedan dan u godini. To bude dan kada su u hladu jabuke raspravljali zašto nije rodila. Seno i majka mu njegova.